Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini berjumpa lagi bersama saya di channel Belajar Membaca Iqra. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengaji agar lancar kita ke depan dan tidak terbata-bata lagi. Jadi kita belajar pakai nada pelan-pelan agar mudah diikuti bagi pemula ataupun lansia. Jadi kepada sahabat semua yang belum subscribe, segera dibantu subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya dari channel Belajar Membaca Iqra. Jadi apa yang kita baca pada hari ini semoga menjadi keberkahan dan kita semua membaca Al-Quran dengan lancar dan fasih ya. Jadi untuk menghematkan waktu langsung saja kita mulai membaca ta'awudz dan basmalah. Baik, langsung saja kita mulai. Sedikit himbauan kepada sahabat semua, kita akan baca cuma satu lembar saja, jadi mohon ditonton sampai habis videonya ya, semoga bermanfaat. Baik, langsung saja kita membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kita ulang. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Kita ulang sekali lagi. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Walladzina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin bimithliha wa tarhaquhum dhillah ma lahum minallahi min 'asim ka'annama ukhshiyat wujuhuhum qita'an minal lail wujuhuhum qita'an minal laili muzlima ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa yawma
نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما kuntum. Kalau tanda seperti ini panjangnya 3 alif 6 harokat, jadi panjangnya terlalu lama sedikit ya. Kita ulang. Wa qala syuraka'uhum ma kuntum iyyana ta'budun. Fakafa billahi syahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum la ghafilin. Hunalika tablu kullu nafsin ma asfalat waruddu ila Allahi maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Qul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allahu faqul afala tattaqun. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa dhalal fa anna tusrifun. Kadzalika haqq, ulang. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal alladzina fasaqu annahum la yu'minun. Sadaqallahu